Basi msikilizaji na mtazamaji wa AGR News, nilikuwa nimekujuza hapo awali kwamba leo tutakuwa na wageni katika mpango ule wa Seria Botaka. Before Seria Botaka nilikuwa na wageni ambao walikuwa wamenitembelea humu studioni, na ningependa tukua nema keigo turasanga 1 2 3 tumanye kerokende mbage nikiaba what are they championing for kerokende, what are they nkiba okora byonsi pingo sanga turasenchira ya maseme ntokoranga kenda nsemeria Facebook we are live, Seria tu hapa kusi global we are live, YouTube we are live, chinseme chons pichumo tandao nchem fidel so mingo mchoke na bwe ngo chiko hapa keniaba livaga be manyekani wajitambulishe kwa majina na sehemu ambazo wanatoka. Yes. Kukomboka kibagendi seito igaiga gusi marani go situas kwa jubu situate abakegogi angena motondo primary abuno seito lakini menyete Nairobi asinginje yeke baga keigo bia mana soko twali bageli Oli ni kwamboka mumanyi aka Nyabutobe asaitere Nyamira Gesima menyete Nairobi. Wate yango okoro ku Franklin kwamboka bano Francisca kwamboka no oli ate bakoro kwamboka katika tena aligu umro mwabo Nchetini mumro mwabo we are like friends na nde twara manyanile for so long so into friends. Francisca isanaka Franklin na kina sirera lieta na kiliata Francisca elino maita Marieta no muibuli okorwa Marieta talinjengete bono ndete ko ya Marieta. Yes. Marieta karatwa toko iboru abuna abana abaibuna ba ko Elieta tatigarende igonde gegasengenjo tutate gosomia abantu baito nangiye ko rumonto yo mone no bwate chinderwe ke makuru kwambuka use Francisca nage ko eratora nchengoro kuna nate ba kwambuka ini rito muibuli angete nende njedu mwana uri naibore twe atokoro kamna intersex no mwana uri to teko bakilia gote osino mwana muswati osino mwana mumura oirere intersex enda Marieta itinda ya changes ngenjo kwanza ndete kora awareness ndete kwanza abantu baramanya na yaya abana buna bamba koreta kimbara se binyoro kuroro manya ko bani chinguru chuko chincha Marieta se nyonite ko chincha Marieta wakwanire kuhusu intersex. Yes. Kerokende nanje personally like 2 days ago when Nyabotobe talked to me na manyete ura intersex na chake to go take a keen interest into intersex. Kerokende naro tamanyeti akuna mwe ana know how ajui who is an intersex person ajui ana ufahamu wote. Tafadhali utamjuza, take your time. Yes. Muelezea intersex nani na wanatokanaje na ni nini hasa inafanya mpaka unasema kwamba huyu Nyabotobe ni intersex, huyu si muelezea at least mtu akwe na know how. Asante. Umwana intersex no mwana uri twatebekera kuiborwa ntori ko bana ichinguru cyo kumanya sino mwana musiko sino mwana mumura igo sana to tumekeria tadi okorama abana abana nabantu bali bakoibono babwate ibintu bibere ebintu ose chinsemo chanso ni ibere na omwana yekera kuiboru tadi na igeko bainelted tana negento kibwa kera soro leria yaya no mwana kuiboru na mwana ndi bwensi ara iboru ubwate bokongubwa ebokeigo na inde twateba buna abana buna bambaroro egento gekoro murario minto tamanyiti na abanta bambaro isengenje sa singene une toko buna toko ba ignorant kidogo and again asengenje gente ke asengenje gitali ase nyumba ya ino it's none of your business lero igekera ba Kenya twachage tukwana mone igoro y'abantu bali physically challenged na itwaje tokoro simbuka chikoro fa chigotete abana buna bokusa abantu buna isengenje bone twatebete nao negento kire na abana bambaro usabanta bambaro yagera Kenya twachaka gukwana igoro ya intersex yagera bono kiru mundu chaka utaka kumanyana ekena abana bambaro ekena abana bantoro na inde egera twakorete general census 2019 Kenya ikaba the first country in the world to register intersex children number persons with the general census kuikira kuruga bono twachaka kumana yes abantu abantoro yes what are the needs ingi tutakire gukora ingi serikali yokora from their end into buna intersex persons what are we supposed to do from our end to ensure that at the end of the day a community nemaitna abana buna bambaroro ingi kibwente gukorekana as a society yegera abana buna bagendera. Yes. Ningependa nije katika nao on your side. Yes. When did you realize kwamba wewe ni intersex? Unajua ukizaliwa wewe ujijui. Yes. So at what age wewe uligundua kwamba mimi ni intersex?
at what age rero igakero umuntu akwimanya at puberty at puberty which starts from 9 onwards isengenje yake ona kikwarokwa kwamba kokorokwa igo you expect physical features yo mwana musbati but moving on kwanyora you are nowhere na indirende sasingine kerotore mne community yetu yaba gusinto ko bane chinguru cyo kwanira egento buneke isengenje tawata negento to kubisa chianga igo ntori go ikwanira mono ikwanya na sasingine okokomanyana na ogokonkore lakini rende ngakirede gikakomanya nyakonya kwiburi ayo no muntu na ibono ngotoka then finally nanyorete documents isengenje cyaba ibaba iburi bane mbate mete gukora whatever they did at a young age ikaira ilike kwa mukanka ego normally igenda iburi baitu bawo chabakora igo bakora into ko kana intersex genital mutilation yani isengenje nyumba maiti kumanya no mwana ugatatu naro se sex ya gatatu nero yagira bakora into geko kuno upasuaji yeye isengenje bamaitana no mwana umumura babwato no mwana umuiseke igo bagokorosi yagira bakubeke ase eido mumura use mwana umuiseke so gekaira rende bakangeri teri moving on at a certain age kwanya na you are not to bwana edita dio ile to bwana to iyo yagera yes yagera bwana kwanya nyoko ibuli ai ningo finally na bo jadeni kwanya na you are somewhere else kwa Francisca kwa vero monto manene iga kwa ikira for example 15 good years kwa mayire kwemanya bona ibuno monto manene nga bona nche ana man intersex person yes how do you go about it naki kwa irete gentekyo bona kire kwa chakire kwemanya at your age bona kwa vero monto manene you are above 15 years at least umeanza kujijua kidogo ulichukuliaje hilo jambo kwamba wewe ni intersex egende kitanga ningedi na tuikumanya what to do gosena yogo chosena yokoruko na inde sana usangina by the way intersex issues usangina chigo chaka immediately kero mwana uri iboirwe not necessarily kero at 15 esengenjo lero iga umungino ria kera bwa toborito e community nete komana mwana kibona iborite then umwana uiboriru ekero mwana ya iboriru buno musubati ogosinyote ino mugaka una by the way umwana ubono na kibono tugura amuroke then moving on kwanya no mugaka nata itu mwana amanye ndietaki mumuru mwabo mugaka muswati mwabo mugaka ngino mugaka nata tukumanya no mwana uri oyeningo so challenge si chile kirase isengenje una lero iga at 15 umwana ya uri at 15 gate tuko nabwata mangana mange sana sobo ngate tukokora bona inere ngikito that we experience but ugo experience funangu onyona sense moyo bosani na everything umuntu yata kumanya umuntu yongo iwali gana kibonali so usangina challenges nyingi mpaka usangina no eno obo idio umuntu riko twanya koswana na umone singenjo iwo bwa umuntu ayu here to experience kuso urega gasengenjo you want to learn ama utaite you are here for real reasons so kwanya na obo kumuno ubonge kero mwana muno yakoraki akoiborwa hono nteto chakire 18 years kuchigoro yeah now 18 years kwa vero monto I'm very much sure you are above 18 yes you are an intersex person abantu stay nero ron tunaba kusi for example toko ira abantu nga people with disability stigma nko beroro ngonyorore gali abantu people living with HIV AIDS stigma neroro so on your side ntara so anseme ya stigma badai ekere your relatives your neighbor your people gali asomenyete bamanyete nga kosa bamanyire nga now you are an intersex na ki relationship yao ya gendrete na ki yabete kero kende irugili balinge style gete egente kitanga ningirinde tabantu baitu bamanya omwana ya keraiburu gende kitanga abantu bate no kuragereriwa ono mwana uragereiri ono mwana ebire chase chami igo sangina banta bange mbari gutaka ko basite naye singenje bagumuna bona eningo wasangina challenge jisi ko bachi nyingi sana mfano kero wata na kero above 18 kero above 18 manyana no bate kebande lero ega chi building chi nyingi kanye yekero ku access lazima uti kebande kiao ikibande bono njikia nego na ruki ya ko Francisca kwamboka bako ligerio mondo kebwate no mondo rwe document wata na abantu babire etofauti those building jo usangina chi district yake usangina jidake bire kwati kebande but utaranda chi atwa ibire isa to kwabwatiro isenje bako ko tane you are using somebody documents bono kwanya na challenge jisi ko bachi nyingi igo na muntu buno yo ekero abayibuli bakora makosa aliyo gukora surgery ekero rumwana ibako no mwa mwibuli uju kubanere myaka emeke
ngocha kori kori yeke ba ningo ko yeke ba ke robate ebe chi document chinga igo sang na challenge ne singa security cho mondo abande bate ko tene kero wate you are an intersex person igo abanto bongo bwa ba chine mondo ria bate bindo bibere na kibondo ko manye bindo bibere na kibie pose na kibie bi karansit yo yare go cheke ne kero che so sang na challenge ne singa sana sana in terms of security stigma discrimination mangana na mange Francisca Kwamboka skuru wachitne ya Francisca Kwamboka gosne ya basa all through so many mixed school boarding go said a day school and that's what we are advocating for totake to mwana oyo aidwe a day school egero mwana oyo lero ke kartwa tenu mwana oyo akor kuna Beatrice Manyangi to moire credit girls gali mbabu atuna chi babu chipset chi babu chireke wanchaigo igekero mwana oyo irugali aba abana bane matete kumanekero kwaro ku Beatrice ingiyeko gera Beatrice yotabati physical features ya bana baswati igo bono kwanya na okonyo okonyo kutarauri wa kiringaki lakini mwana oyo karto kumoire day school mwana una bako bachinguru cyoko isi bimuabo no ene chicho rero igango kotebi mwana uminto na umwana uri kerale school no ene chicho ko babo konko genda isengencho tokonyo kumubwatira mangana no enkuruka yagera bande batete ko nekero mwana oyo aro kuiga echo ngichoro kincho kyako genda nende no maite Kenya rero gecho tubwatene yo mwana mumura go so mwana muiseke apart from munka inkoma ite no kono kwanze cyo komenya goswa but jiskuru chi office nini go sangina bali gete chance and the women igo kwanya na chi spaces mune chinga umwana uri kerale school igo ko access education ya yeko bako but as a human rights defender as an intersex person igo tuli ga gote no mwana uyu tutaitai uri bagaligia kwetira ukwana school nekero to ukwana school igo to ukwana head teacher no ndibwensi urangenere tali nangiru muntu to jotebi senyo mfano nyole ngere digali sigo bwata bana over 3000 ato jotebi bana abonsi no yoningo igo bano ko limit information yagera tokonyo mwana yakoreki asome kero kenda yekere kwa lenge school now you are a man but your name yo muswati kero kwa lenge school mechano kwa legwetera primary sekinjo msomete mutondo primary insaiga bokongo bonge mbwalengo no sekinjo ne liko nyo sangi no konyo kuramura nenda sekinjo for the longest time na vera ze futi bombaka bonaiga o sangi no stwara ekero bekiro na ne setimu ya baswati ogoro to twara excess energy I remember some years back na maiti kurusu chiangi stadium wa njeno mwana mo kende tiko cheso mo pirando lekane but abantu bate no kwa beka kati ali tai bwene tiko bera kati abo igo go kwenda high school isenjo na somete pia a day school osangna issue nyinge njalengo but rende no linekera kwa rangeri kwamboka kibagendi go se Francisca kwamboka kibagendi umonto gotenena no monto lyo bwana reta gotenena lili kwa rangeri go sina se baridi na nini kwanya na todiolia ubwenda okoraki ubwenda gotenena isenjo kawaida se high school umwana unabata physical features cyo mwana muswati ikero kurangeri we litari muswati usekero kurangeri we litari mumura ubwenda utwara physical features cyo abantu mumura igo kwa sangna sa singina malieta yago tolete shida patirina utakonya kungangana. Now you are championing na kuambia watu kuhusu intersex persons. Sijui intersex kwa Kiswahili tunaitaje? Wanaundha. Imiza watu kuhusu wanaundha. So mko na organization ama ni you as an individual? We have an organization. Organization yetu inaitwa Jinsia Yangu. Jinsia is just a Kiswahili word. Tukaikanisha pamoja jinsia yangu ikawa jinsia yangu. What we are doing is to ensure that at the end of the day umwana oyo nkomanye kanari na naro. Again, what we are fighting for is recognition and inclusion. Esenge njo sanguna bono umwana mfano nabwo atoboko mugato amanyodega gusi. Umwana oyo ndutagitia iru mpaka Nairobi Kenya tegeranya amanya gudumiwo. Tubwate Kisi Referral Hospital ga yeje bwende gutwara ukomanyekera umwana muno yachire yagera umwiburi otumeka resources chire chingake gokonyo umwana muno igo as an organization ntobwate bintu biri bitatu tokokora igente gitanga tokora counseling yo mwana oyo as an intersex person first korwe gento kya ukabere twakora counseling yo muiburi egera umuiburi understand na umwana muno urionde egera akoreki amorere buna bwererete egento kya tokokora no gwakarera umwana oyo school fees egera some isengenjo ya challenges ijyo bana batokonyora kuri ko turabake usangina bana ba masoma uchiko ba makobo lakini as an organization etokongangana kurigiri resources up and down
na tutaite kungangana kabisa to partner na government county governments egere abana bakoreki basome egendo kene toja twakora egento tokora kabona support groups support groups tokora kwa both parents and intersex persons esenje kapto manyiro twanyora umwana uyu kuruga igabo songuga nyanjwa umwana uri tutaite tumubeka mo nabana bande yagerote na kumbe tadi ngibwekande lakini ekero umwana yale ga nyanjwa mate gari nyambera gari kigogi matari tari kumanya nabana bande bakortaki mbaro lakini ekero twabekiramo at least they encourage each other na bagendera survive na same to parents abaibona barwe to kubabekamo yagera bamanya gufunsana na yaya kero umwana yekira ati puberty na bwente ko korega nega and the guide obwente ko mwasa parent. Karokende, this organization you're talking about, what is its composition? Ni watu ni gaonesha wa Kisii ama isa Kenya yote? It's Kenya. It's Kenya. So mnatembelea counties zingine? Kabisa. Toko ngangana tore at least tunafika hata counties. And then what we are doing, we are working very closely with Kenya National Commission on Human Rights. They are everywhere. So whenever they get these cases, they refer to us. I'm very proud to say that 2022, the Children Act is talking about intersex. At least the government recognize intersex persons. And mmesema kwamba mnaenda katika county mbalimbali. Do you mnapata usaidizi wote kwa sababu kuna transport, nimeona kwamba mko na gari, mnatoa pesa zenyu ama kuna watu ambao at least wanawafund kidogo? Sasa at least tunaweza sema watu wanaanza kujitokelezea kutusaidia. Kwa ensure that at the end of the day kuna mahali utalala, kuna gari kama iko ama kuna transport, at least tuko na donor wawili watatu. Now you as an individual, nataka unielezea kutoka kwa upande wako, mnapataje hawa intersex person? What I normally do. Ekerongo chaga gusi tinigo tare street igongo cha egesegendo kibangire kidogo noko bangu umuntu mutagani ngo abantu abatagani ngora ne religious leaders lero yekerobo kongubori chinyumba chita abantu ebreki ndagani tugutwara na saba pastor so religious leaders na babeka amo na abantu bako kuna village elders usa administration igo minute no mugaka bweke nyoro e chief esenge njekero mwana muno yatokire na ende tere konyora services bune bwenerete ninde sure e chief ngo nyore information une kuruoro twaja na ntwa kwana nabantu na babosongo kaganya gitari so that abanta abana bubusa ngune information nyingi no ekoraki no ekogwa bono kuruga butu anyora referrals through organizations chito kwana raise nyondo ko twara tore mekutano kidogo na different organizations Kenya National Commission on Human Rights then kurugigabu walitu akwaneire bontu anyora referrals. Yeah. Na so karika hizi unatembea sehemu mbalimbali, unatembea Nyamira, Kisii, Kisumu, kuna changamoto unapata karika kutafuta hawa yes. persons? Changamoto na ilina umwana oyo nera ana no mwana uragereiri igo bando mari gote ko ba open gote no mwana unakotaki nara so muchi umwana yakobiswa egendo giya kabere ekero in case kwa manyiro mwana unara se nyomba gete tuikonyore chinguru choka na gotebo mwana na kyo kumurusia ore sengenjo na kingo gotebeti no mwana unakotaki nariga igo abana be bakobiswa egendo giya kabere tote na culture culture abana abasasingina abande mpari go survive abane go survive bari na ndo nyore ba survive una terisa time na chito muchoyo mogali boru yo sangina kero no ene kero gutira guchia se muchi abante bari getu nuri ningo kogenda so muchuri na inki eko kero kogenda so muchuri igo go sangina ogo tarauriwa kidogo ngorororo abana abe babisire then kwa nyona nonye no yo bwanchire go weso kiteriko baraisi yeah. No, because of time nitake tu kwanire kuna yule mama pale kijijini ambaye ana mtoto ambaye ni intersex na amemficha. Hataki watu wajue kwamba huyu mtoto ni intersex. Epusungumzia yule mama. Abaibuli baito abana abato batagete. Na by the way, njena atenete kwa njenga ward wa MCA under UDA ticket. Asa bantu 17 ngabana amba ibere. Igo kangalero nyore kwamba kanu murayo lenge kanga ntwara kanya kuligere san intersex person. Igo twari kuri no murayigete na arasigete togenda tokonya. Igo mwana wese kwa uribaga no mwana uraise kokonya abantu as society. Na inde direge karora ni intersex person tuli mwana tofauti na bali bande. Leta abana tuli services na bodo ga Kisii county ndete kungangana sana ndero sininyo le gavana yetu ya Busonga nyore ne women rep so that chi opportunity chiri chinga umwana ya nyore esenjo tinta itu umwana ya musiga se family ndeto mwana ya bena nabo ate chinguru cyo gwekorera gasi aibwe ko monyene
igo ikina kingonya kominyoka na konya gusaba muna abaibuli baito mo bisa abana n'abandi muna bari bande igo basoki tobakwanire bemanye egenteke no mwibuli anje omwana kero wanjira omwana ayando nzira bako babia kwa sababu umezungumzia kuhusu kwa njenga ward na umezungumza kwamba ulikuwa unawania kiti cha wakilishi wadi. Ulikuwa unatumia hii jina lako Francisca ama jina lingine? Yes, Kwamboka Kibageni, Francisca Kwamboka Kibageni. What were the challenges wakati ulikuwa unatafuta kiti hicho? Challenges ni nyingi. Sengenjo at time sana na njo sangine yale kongumisa mono na bere kwa njenga for the longest time. Na akorde miradi kwa njenga mengi kabisa. Mpaka boni kanje ndirete mepira kwa njenga Embaka South constituency. Igo sangina nabo ko legasi nyingi lakini abante bakurigena naki etofauti yo muntu inori norori. Igo kwanya na abante bawo discriminate. Esenjo bakona yani at times I never understood. Ingeko era pinga intersex yali go on board. But renenga waide ya binadamu na siasa. I took it positively. Ikagera no embono ngo genda tokonya komnyokana yaya. Intersex people exist. Yagera to ikana in 2027 and bado nganga nesengenjo my main focus IBC. Are you aware that intersex person exist? Mfano. Ekerole IBC babote form bago tena. Omwano a youth ego register in message. Muswati or register in message. Umusacho register in message. A person living with disability or register in message. Where are intersex persons? Eba begete others. Who are the others? Lazima to be very specific. Who are others? Ekerogoja kwa political parties. They talk about men, youth, women, and people living with disability. Where are the intersex persons? And that's my main focus. Not to ensure that at the end of the day, and on see even yagitari, even school, even narali, an intersex person can be recognized and can be included in all services. Kirito cha gusiga iganda mayetengo murayo ndo benshi kuri MC ko buri bojumbe to ko boli yanya turaba bantu. You have no family. To gotora. Yo creo que enda you are people, no bantu. Umurali gente kina te korusia sabantu kabisa. Ese njuna lero iga. Mongina mata karua tonya ko igwa bantu ba na ibale uchi. Igonte tekende kirwa saba gusiba ito tona kyo umwana no murayi na turaye na tokonye egwiner to kwa kira chikura. Tutika mangana ya kwanza na nabwate bantu. Ese njo we are missing men leaders bara tokonya se society. Ase njo yo focus asingina sinto kitekira necessary. Igo ebinto mbire to enda to ngonyo korusia. Egera tokonya bantu baito. We are here purely tokonya bantu baito. Yeah. Yes. Kwa to chiko kolera ntagete kero kendo kwanere those intersex persons. Barachiyo kora baadaye kwa sababu ligeti saiga kero kendo bawo weto weso kina wate abantu nga an intersex person wakwanirango. Kwamboka nale ga baraye. Na inde ntaite una nae wesoki. Obe very open what are the challenges you face. Ese ngenyo kero muntu na bwato bakongubwaye. Ekero wate evident ni kuruka bonto bora nana kitogo konya. Ese nja sana organization konya tora mwana some school. Konya kuri kitore resources yo mwana some. Nguri kitore resources yo nyore vocational. Labda kwa kode class 8 to bwatia sogoche, kwa kode form 4 to bwatia sogoche. To taite ko bwata ko bokona iwe konya mambi. Egere ko to bo musiga se family. And the only way to rakore bintebi. Lazima bweso ki we anje kwanza, we anje tena na nje bono nonda. Na I'm claiming my space. Kero whatever you are claiming your space, we are here to guide you to make sure that at the end of the day echami ya wanjire mino ba wanjire then we move on as a family. Tima tinga unaweza peana namba yako at least yule ambaye anataka kuzungumza na wewe, maybe there is an intersex person pale nje angependa kuzungumza na wewe individually. Si ungepeana namba yako? Yes, feel free. Ngakire simiane jitimbo atuboko ngu as long as we are talking intersex issues I'm here all the time. E namba ya 0718 50 3718 0718 50 3718. Igo bakosefu na Francisca nsevu na Kwamboka. Yeah. Igo omwancho motegereri nabo igo morigereri nabo gusanga muri Francisca Kwamboka namba ya nigere noti sano ibere ya mo isano isto isano enoti sato isano ibere ya mo isano isto 0718503718 nyako ko gusanga muri rasinchira yeyemo ase eyemo. So ujumbe wako wa mwisho kwa watazamaji na wasikilizaji? Intersex people, we exist and we need our space, and what we only need ni inclusion, recognition. Egera tuete network regasi ito. Santi sana. Nyabotobe, back to you. Now, who are you? Unatembea ndugu yetu Francisca. Nche Nyabotobe. Nche tindi intersex. Kwa jinsia yangu
a frontier there. Telling about intersex, they can't have friends like me. Yeah. Lazima wakwe now. So when I shared a story, I can reach people through my talent. In fact, I feel good because who is he or she erebija sana. So ngamate tuko pamoja. Toende toralie genteke abantu abana ababisire bamanye wathei. Bamanye nga abana bambarororo nainde babweneta gwanchwa. In fact abana aba nko onye moibo litamwancheti. Intutweka abaisi konche bona bonanje. Siesi mpenda juu pia metengwa kwao. So they end up utamako rusobo, depression, kujiua. So mi kitu yenye nitasema wazazi bamura bali babwate chi intersex, love your intersex siblings. Naende bae space freedom, naende ba mato bategerere. Yes. Ayo akoro kwenye watobe comedian. Yes. Ego msikilizaji na mtazamaji, nana mongo tara. You have seen our offices, you can just walk in and time, communicate, we can be working together. Ego mbia mono mwanchu mulina bego mwanchu matakali wekachinga kichindo chakara saa 5 hadi saa 8 serio botaka tutakuwa pamoja. Mchemvideli Sumachoge.